Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hakawi ka Jingjia Hariboy District, urang bakšnong jong ksnong korstem, uba Florence Lengdo. Ula klatno hak steps ngi ublay, naka jingshitom hadin ba ula syasyo ha uwe ubriw, ubaday nakajuk kasnong. Ya ubalatip kerteng kum Rajesh Makri. Katkum katalong kubor balayo lum. Lakeno ba utay Rajesh Makri, ula syo yu ba Florence hakajan mit jong kasngi baar, kat ba udangwan pai na lengka. Bat ya kamet kabalatiha lengketar hasurak shnang, lalap de kibahaying hasem. Kibalapen kit no marmar syaki jaka ajing sumar, shanegrims. Bat hadin kata lapen kenriak no sya super care hospital, hanong ba shilong. Ya kamet kabasa jong uni urang ba lapen dep ya kejing lek postmortem, hakasngi ublay hanong po civil hospital. Bat hadin kata la IT no ya kamet syaki bahaying hasem, nakabentaban pendep ya kejing lek niam kabakhadu. Nakaliang kibahayang asam jong uni urang bakšnong ubalaklat no. Kiladep ruban ujor daka ejahar persya yute Rajesh Makri hakasngi balang. Bat nakaliang kipulen kilakem no yau bat kajing toket halor kani kajing dia kalaya chakman. Kidokot jong ke HYC Omden Circle lengba u Presiden Samla Jebes Madur. Kibalawan bansen ran lang ya kibahayang asam hanong po civil hospital. Nangta kilapen rem juru ya ketika kamrunar, kumjo ya urunar ubalanut wat banshim ya kaan hakati. Nakaliang kaseng kadawa baki borjong kaan, kidai ban pensitam, daka bateng ya utay ubriang. HYC Omden Circle, ngidan hangne ke jaka civil hospital nongpo. Pen pau ya kejing sebelum halor kejing yap bakendit jong iba Florence Lengdo. Kadai kejing yap ji kadai kejing yap ke bakendit. Kaba nyemla ban piang kemlang kasalang namar kedi kejing yap ha kejing sya syo ha ubriu uba kerteng Rajesh Makri sisa kene ka kejingja ha kene kasi nyemla ban piang dalele ha kemlang kasalang namar ubriu ubranut ban shim ya kejing imbriu kami hab bangin bo undon ha kemlang kasalang ya kum bangi tip baga kejat beriu kasih jingi ga ong ki ong bakadai ka kejat beriu ka pati beriu tip lem henry kidang don kum gine ki beriu kibam don ya kata ka mensim kajing seulam lane ka mesim ka ba ki ba ya seo pramesim beriu kam tamba uba Florence longdo ude urang basnong ude barang urang basnong uba menta kalong ke ka ba nakaliang ka HYC ngimla ban priang ya kajing sya penyap jeng in kumta longba kane ka kerua ka HYC Omden Circle ka penremjur ya iba Rajesh Makri ubalanut banshim ya kajing im jong ne urang ba bat ngi nakliang ka HYC Omden Circle ni kentujur ya kibor jong an bikin le ka badon kam mador kenang ba ki briu ki wei kenam not bashim kabul ne ban le ko gine jat kam ki bom ya hap ki imlang kasalang yo adjektif na kalong yeng na ki bahayeng jong ine irang ba kade kane ka jinja syo ka ja hakasi bar jong mta ka tayo kadau ko mangi yo adjektif na ki bahayeng kala bande kade kadau ka ba ja menswa namar ba kumba ki penpau ba hakapor menswa ine iba Rajesh Makri ila bat bor ya ka hamen jong ni ubru basya peniap de kala bande na kadau jong kate ibu dau namar ba ki poi wat syadu ka case na den ta kadau ngatrai ba kala bandan ibu dau na kate benta ba ipenlong no ya iba inshim kebu bat in peniap mardor ya ini ba Florence Lengdo.